kubor baman kesngi awalam shipi da undang yalam news. Some biscuits kuba, Dkhar, Yaki, Ïaid Procession, Laitumkhrah Shalom. Bagi ng Ïaid, kaya nag-procession upan sa judings na yung blay. Kasi po na po yung pang sinisat ay po ito yung na yung namin ipor. Kung sabi ni, kaya natin magbahan yung mga masyadong pang-physical yung blay. At yung physical blay ay ito yung sabi ng bahan yung physical. Banyo iki kubor baman kesngi subhawan subscribe ke channel undang yalam news. Kublai shibu.